Channel 157 ngwana wa tshwenya sisesowethu emsotra emsawawa emlapo ngizohlangana nomama kaButshilo umntana omisbehavior niyazi nani sidila ngokuqondisa abantwana amahlongandlebe ikrufu okhanda shisa abantwana abangezwa sesikhona sesikhaleni umntwana unokuhamba nje boma 8 days alale malunde phikisana nomama akafuna ukwasha izitsha kuningi man etc all right follow me sibone oledi Lebitso la ka ke Primrose Leagile ke dula ko Molapo ke na le 39 years ke ngwaletse ngwana wa tshwenya because of ke na le bothata ba ngwana lebitso la ngwana ke Botshelo Montale o na le 15 years 16 ka September Botshelo wa hlopha like o qadile o hlopha late last year around October a sokodisa ka o se roba le ntlong a roba le ntlong Botshelo a re tsebo robala kae like o robala mo ho batlang yena teng a khutla o acta o kare ntho ngwe le ngwe normal ha o mbotsa Botshelo bana ba ha bona a uswa hae o moholo na le 20 wa mo botsa Botshelo o robala kae o etsalang ka wena o bua fela go ba ploma ko parkeng go Molapo park le dishomi tsa hae ho tsubua di habli mo di habli tse o botshikatle o ha botsa gore habli o itsuba for eng like why o tsuba habli o sa dule ntlong like hai o fana ka attitude and ha batle lo tseba so le hona late last year eo o tsamaile I think o tsamaile for 7-8 days ra sa tsebo ro kae dumela mama le kae ke teng kae ba a re teng ka lebitso ke nna ma orange okay Israel Matseke Zulu okay o hamba no Jiyana umqondisi okay yeah ke a tshepa gore e se re biditse so a wa re bitsa fela go na le bothata a re dule tabeng gore ke eng bothata mama bothata ke ngwana ngwana wa ngwanyana lebitso la ke Botshelo o na le 15 o 16 this year ka September Botshelo o qadile o sokodisa last year hore ke ngolle ngwana wa tshwenya it's because Botshelo o qadile go sokodisa late last year around October a sokodisa ka ho se roba le ntlong a se roba le ko ntlong o qadile nyamela pele 7 to 8 days ba sa tsebo go ile kae so batho ba ne ke dula le bona ba ne ba re konna ke tsamaye ke lo mmatla ke file case ya missing o ko bula case ya missing eng azanka etsa ntotso because abuti wa hae o na gona go bona di last isini tsa hae ko di WhatsApp le ko di Facebook so Botshelo ha khutla after 7 or 8 days eo o fihlile ka Motebela ka re kwena a khutlele matswang teng azanga ba le stress Botshelo o itsamaetse a ithoballa toilet a nka diaparo tsa hae a le go bala ka toilet o tsamaile 7 days yeah I think 8 days e re ke re 8 days because no so tso o fitile matsatsi a mangata haholo so e re ke 8 days a seyo ha khutla Botshelo ke ra tsamaye a khutlele matswang teng ha na le stress Botshelo o khutla melala e red gore ke di love bite gore ke di eng wa itsamaela nka diaparo tsa hae cause nna ha ke re ko ena tsamaye ke zama ho motshosa ke nana gore me butla ba le a bontshe o itshola a ska ba tsamaye no nkile ntho tsa hae a lo ithoballa toilet a kene a tswe fela jwalo a sina le stress so Botshelo ke motho ne ga mmona ka festero rai o itulela ka mo toilet ana le stress a uswa ile abutai ba mutlela nenne ho gai mama mo kenye ka ntlong ke mo kenye ka ntlong ha ke mo kenya ka ntlong Botshelo a pheta hape ka di 25 tsa December last year o tsamaile hape a lo robala nteng o khutlile ka di 29 ha khutla ka di 29 o khutla tsa maleng tato wa chomi ya hae
ne ke sa tsebe then hore ke chomi ya nna tsamaile le o ke ntate wa chomi ya hae eo o explain ile ntate a re ka 6 it was 6 in the morning a hlalosa hore o kopane le botshelo ne ba tsamaya le bashimane ba bang ba re ke boqolane le bo mammang ba dulang ko pela di shopo kwa godimo hona le di shopo kwa godimo mo ba reng ho tsubelwa teng so ntate o tlile le botshelo mmontshitse direction wrong pele o mmontshitse ko nkgono hae botshelo na dula le nkgono hae pele before o fihla October na dula le nkgono hae o motebella hore o fihla bosiu ka ntlong so a re tsamaye ko mme wa hao a fihla ko nna o bile wese una le ntate dula le yena o le wa mmotsa ntate ka di-problem tsa ngwana nka se kgone ho mo bolella ntate wa ngwana because since ke kgawana le yena 2010 after ke kgawane le yena then he went straight into drugs so okay. o le wa dula le yena fatshe wa mmotsa gore wa etsa dilo tse kaofela tse a di etsang botshelo o tsikinya fela hlo o mahetla a bue a ke tsebe o nyanya monwana ha tlo araba o fa attitude eo okay a gona bontate ko ntlong ko malome o ile wa moshapa o ile wa mphanisha ke la ka moshapa December o shapile ke ausi wa hae e le go ausi wa hae wa mo bolella hore why o safarisa mama de o mo safarisa ka teng so ausi wa hae o qenna moshapa o na le mabadi mo mmeleng a phafa so nna re wa mo khalimela o tla utlwa wa tshwana o ka yena botshelo o teng a re tlisitse yena mama okay le betsala ka ke botshelo motale ke la ko mlapo there is no mama ka mpitsetse ngwana wa tshwenga gore ka tella a kobal montlo so ke into o batlang go achieve ka go rebitsa rona ke batla botshelo a ebe ngwana right ke hantle ha ne ke ngolla ngwana wa tshwenga ne ke na le hope ya hore ke tlo thola thuso ya hore botshelo a gutle ebe ngwana o right o re motlaetseng a le sekolong a tswelle pele the way nantsa a tswella pele ka teng a tlwelle hore a progressive a iphasetse the way nantsa phasa ka teng because o nantsa phasa hantle o qadile ho progressiwa last year hore a progress to grade 10 so a gutle ebe ngwana o right a focus dibukeng tsa ya tlwelle lo tsamaya bosiu ke dream ya gago o mmona ileng bo o re batla abe eng botshelo o itse ha na bua le nna ne ke bua le o itse o batla ba doctor ya pelo o itse o batla ba ngaka ya pelo ke tsebo ke gynecologist cardiologist so botshelo ke lakatsa hore a be jwalo because ausi wa ha ile yena hona je o feditse sekolo o university as we speak ke first year high so le yena ke molakaletsa hore ebe ngwana re ke santsane ke phila a sebedise opportunity eo a kene sekolo a lwanele hore a be le bophelo bo betere so o ikutla jwang ka tsheko o re bona mona re dutse nna le mqondisi o bona di camera ko geno mo ke eng e fihlang ko kelellong ya gago a ke dula fatshe ke bona mqondisi le ma orange ne ke tshuile ke na mama ka wa joke cause show I am as mama ka o ingoletseng ke chomia ke mama chomia so ne ke sa believe gore vele tla etsala ntho ne ke nana go tla etsala ko re na itse ko na tlo a dikolo kwala tlo ke sa go camp yini enza ukuthi ungalala endlini ulangala ekhaya for 8 days ne ke mshaditse mama 8 days go ne ka kae be o ye 8 days so wena o tsamaya 8 days sa robale ko gae ne le trip ya sekolo so ne le eng ke na le o ska go bala ko ntlong for 4 days le teng 4 days a teng a surne ke tsamaile ke le bashimaneng o kae 4 days e o ne di ka di 16 last year December which ke jete mama ka ka koena mama a bo tshepiso ka di 16 ke prai kona ledi tshepiso ke tshomya ka wa motsebo
so kopa ya mo ka di 14 ke tla khutla ka di 20 something kapa di 17 a kona sharp jalo ka tsamaya ha ke tsamaya jalo a ntjwetsa gore ke ska khutla vele ke dule mo borabishing ke abashimaneng eng a ntjwetsa gore ke tlo kula ke tlo tshwara ke AIDS ntho tse jalo ke tsamaye ke sa mmuisi ke tsamaye ke a botshepiso a uswaka a ba founa ko founune santsane ke na le phone a re kona tshelo go tla ko ntlong mama o a re tika wena then ebe ke mjwetsa gore nka se gotle ko ntlong e le gore mama o ntjwetse ntho tsa ntjwetseng tsona gore ke tsamaye ke bashimaneng ka re nka shwa tsileng eo ya ka ya bashimaneng and yena a ba mfounela ba mjwetsa gore stupo ke se kae jang o tlo go baskinge ka mara plastic ya matlakala e black la ba ka ilahlela mo ba ilahlelang teng ena ana taba. So what's the problem? Come on, you damn it, boo woman, what's the problem? No problem. Eh? No problem. So why are we here? Sivele saphapha nje thina seza la siyahlanya la ekhanda. Yeah? Yini inkinga yakho? Yeah? So wena uya sikolong linola bujwala ku sikolong. Nele mistake. Ikhona into enjalo? Yeah? Yeah? Nele mistake. Ke ne le batlo prove a point ko sikolong go le di clever or le practice go ba stoned. Le batla attention, le batla history. Ke bana ba ba le ba fitla ka wine ba tagwa ko sikolong. Buvumeleke utshwana esikolweni? Why wena be uyana esikolweni utshwana? Itlile ka mang idea eo? Hey, khuluma man. Itlile ka wena? Why? Interaction ya ka lena. Re bua jwa it's even worse. Iba worse. Ke nana ona je ke zamile ho i-container because of ke bona di camera. Like interaction ya ka le botshelo ke interaction ya dithaka hantle. Gore ke sentse ka gore ke be too maybe open to botshelo. So that's why a tlonka or a tlo ntella the way ntella ka te o ntelle ka bonna baka hore ha ke re kwena or ke dutse le bona ke re ke dutse as mme ke qoqa le bona ka something then a inke a etse ntho ya hae ha ke tlo mo khalemela a inke a use against nna. Umama wakho ukuthisha ukuthi wena hamba notshwala esikolweni uyithatha phi le nto le ubani ukuthisha le nto le? So wa uthi mama takwani Akitu mata. uthi ba yini? Happy. It's wa ka yini? Ka flavor. Phela. Mama right. Uma ka date ke eng botse? Ka itse ba happy mara ya date ya ke itse. Ntho e nkentseng hore ke be le confirmation ya date ke hore auswa hae will I confirma because of auswa hae o tseba bashimane ba na ploma le bona ko diphakeng. So una ba botsa hore ho tsubuwa eng mo. So ba bua hore ba tsuba happily na le date e ba ikopantse le matekwane ao. So kontlungu ke di responsibility tsa gae. Ku cleaner. So ba na le responsibility ba di 3. O mongwa auswa bona moholo wa pheha abutwa hae o hlatswa yena le abutwa hae ba changisana ka o hlatswa dijana. Ba yetsa ntho. Abutwa hae wa yetse yena hae o yetsa ha ratile or ha forcediwa ra yetse ntwe. Why? Ka hlatswa dijana. Wa o sa hlatswa dijana? Mama ka na di favorites mama ntlo. Nna di keledi tsa wa dintsusi. A dintsusi bila di nkutlwise bohloko. Ana taba. O shanta ga o bila nkutlwise bohloko. O santsa no tlo tsamaya. Sandan ke tla ke ga ke di etsa ntho tsa ke di etsa. Mamela, how safe? You are not safe for yourself. Tshwangwe le ngwe yetsa ngwe yetsa wena. Ha o kwatisi mama gago. Ambe qoga mateki na matracksuit. Singele ku disciplinary committee. And then we'll talk after that. Tsamolo ba tla ntlotle ya para. So wenze into engethuyenza ngithi? Yes. Yeah, uphele lokhu kubadizi ngoba ubonakala ngathi udizi nje la ekhaya. Yeah. Ufuna ukuthi senze lokho engikutshena khona ngithi? Yeah.
Izandla so. Izandla so. Izandla so. Izandla so. Izandla so. Izandla so. Asime kanje. Ntata gona shapo again una di mistakes tsa hae, but there was no need ya mama ka jitsa butaka or I want to try kai ka go ona man le mang o tafole e meng ka lentule one at least ba a ke tlhokofala ba tla go ntate wa bona. Was damn it. Ya no why o damn it. Woza mina. Was o re mang wa a re temet na wa re go nna temet la ka re la ka se papa pa ka nang wa ke au ya ubaba ka sebenza ngobaba wakho ubaba lenze ka ga una re ngasitsheli ngobaba wakho woza phansi was now number 7 was si ha nka di instruction from komqondisi ha makatsa because of ke tloetse hore botshelo ha jwetsuwa ntho a entse ntho e wrong ha no amohela a admit ha le wrong a admit o tlo arabisa ene mara ya hore a arabise motho a sa motsebeng like ne ke sana hano ra ka yetsa mara ke ne ke expectile angikopanga ngamadola si let's go angifuni ukuthi ngivalela amakhamera come on angifuni leyo wena ngizokusa we boot camp wena for attitude anyana yakhe ebolile let's go push ups attitude mom ngicela nivale amakhamera lo uyangijwayela push ups ha ke mo fa attitude like mauta ka na le phloko ne nka se gono matse and na wang push ntse go tsamaya hambe yojika lapha nekhamereni angingeni leyo nto leyo angithi nawe uyazi ukuthi umzisa ubhlungu umamakho angithi yabona umamakho uthi uzubhlungu ngawe mawungekho uzubhlungu omnje umama hloko mama ko hlesa ntse rinka sha u tla hloko mtsentse ya ya sharp ntlenkeshwe ufuna ukuthi ajabule umama wakho wena mawuyobhema ihappy ya ngikele ngife ke ukuyekela ufe why ungayishayisi ngetrain lapha why usukuzela uzotshena uzoncenga ukuthi uyekela ufe why ungayibeki lapha netrain ushayiswe itrain ufe ufuna lokho angithi ufuna sikuncenga wena sincenge impilo yakho cabanga sizokuncenga sincengele wena impilo yakho why ungayi lapha etrainini kushayise sibona ungasijwayeli kabi wena the way ang arabisitseng ka teng today ha etsa di exercise ke the way ang arabisang ka teng every day ha ke mogalemela ha entse ntho wrong once ka mogalemela entse ntho wrong fela ung araba the way ang arabileng ka teng today la etsa di exercise okay mama uboni muzamo wa rona Rosalie but now I feel defeated. I'll recommend gore ngwana ga re tlo monka re muse ko boot camp for extra procedure. Maybe by so doing it will help. I get say when out a feel jwang ka yona ntwe eo will be allowed to come back as re batla go mothusa. Thuso ya ka tsheko ke a doubt angazi wena mqondisi ibona kanjani sizona kanje iqiniso umama maye ngavuma nomntwana aqhubeke eye boot camp because nathi senza okumthetho asikho ngaphezulu komthetho kuningi besingakwenza kodwa akuzivumeli thetha uzivumeli umntwana mangabe nje umoshakele kakhulu idamage inkulu ya uyadinga ukuthi aqhubekele phambili kodwa kusezandleni zakhe engayenza ukuthi wena uthi cha ningasamlandi nimuse boot camp yeah kukuye ntwe ke lakatsang gore botshelo from nowhere pele a be yona ke gore a mamele a ke bona mama ka llan ne ke fila ba bohloko cause like a ka mtlaela alla mama ka ke ntshweleng go alla o lela ko saiteng gona re sa mmone hanke alla like re mshebile so ne ke fila bohloko nalla
Imadekwana, Tinalanga DP, Susan Pathwani Mutanyi, and I'm a specialist wellness counselor based at Fanoni Chiawero, and the name of my practice is the Tusanani Counseling Services. Namusi ndo tangana na butilo opereketswanga miawe. Kasession ya namusi butilo miawe, wa amba zore butilo ndengwana ane abori uaderera, hako no amba. Ndengwana ane abori zunezwa shika kamumbro wawe, uba are reactive, uba kujamba ngene choshpinga. And then zone zunezwa uri zbashkolida ka uri, na ene mune abo no ngari kamsi huluga uri ambe na mbebi kana batho baulwane ngandira ine abakhamba nabo ngayo. So nchi amba naye butilo okono ubona uri ngandira ine aba akho amba uba usindira ine aba right ngori richi sedza ka context ya miawe musi achi bapindula kana asambi nabo zwabuti ukozwi ambela akozwi amba nga uri miawe kamsi baba khamba na ebo kwata kana aba kono ri ba ambe na ezwabuti mara richi dobara zwisedza yenezo ndi mwana ane abori uba askoto todokaidziwa kana ukotodo ita zvine zvafunwa nga mbiru yawe ande angakona uri zvoluka uri a 15-year-old akonova na sei kana akonori ube iphilawe lopedzisa usavena uri atsivudziwe nga muthu muhulwane. So ndiyeneyo problem yari ari kutangana nayo namusi ngori asikotodosvika ka point ine akonopesesa uri huna uri muthu adzure akosemana and then huna muthu musi achiva akuukaidza uva akuukaidza. So she could not differentiate kainezvo zviviri. So namusi okonopesesa uri uteyovana uri mwana ane avori una 15 ukaditoga guidance and ukoteyori atecherese zvine zvavo uri uva akukaidzwa ngazvo. So kainezvo okonori asvike una zvipesesa and hopefully ukaamba uri utoita ngakwine uri atecherese without having to respond mara atecherese uri akonopesesa uri muthu kana mbebi achikupa achikoamba ngeneyo ndira uva achikupa agaye in that regard. Woza silande wena. Solanda ukhanda shisa. Woza wena khanda shisa. Sobuyo ingane right. Sanibona Ndumela. Siyaphila wena kanjani? No siyaphila. Siyaphila. Yeah. Sure. Very good man. Israel Matseke Zulu ngegama. Yebo. Ma Orange. Yebo. Siphuma kumwana wathwenya. Yes sir. Moja Love Channel 157. The one and only. Ayikho enye. So kunabantwana sithi masihlangana nabo. Sibone ukuthi umzame sozamile thina. Ngaleso sikhathi awusiniki ama results eswa expectile. Yeah. So we need to take some further steps. Umntana une attitude. Arrogant asazi ukuthi uconfuse yini emhlabeni or asazi yini ayithastile ayizwi imnandi ukudlula yonke into emnandi emhlabeni asazi. Yeah. So each one teach one and each one teach all. Izandla ziyagezana. Siyaspanisana. Kanjalo. What we are here today is to come and hand over this girl. Ngepermission kamama akhe ayikuthi simphathulile. Yes. Yonke into iyenzwa under observed protocol. Yes. Lana ke umntwana uzovuka ngo4. Alale ngalesikhathi sithi thina ulala ngaso. Uyawaluza ama right. Angisho nimnikile chance nina, Footman. Bongwana watswenya bamufile chance ya hore a tswelele pele phile bophelo bo bonormal bo o tla tsoga ka nakwanya kang a ja dijo tse mnate go habo a tswa ilo dala dithomo tsa hae as long as follow the rules o hanne shokutwalile ke azizame ke ukumthathela lawo malungelo lawo umntwana ukuthi yena angadlala ayenzeni akezelana ke ujahela ukuba mdala ngisho ufuna ukuba mdala asibone ke ukuthi lama responsibilities abantu abadala uzowakhona na ka siyabonga emsolishwa sesithatha into zakho uyazibambela la akekho umuntu oyokubambela.